مي أكمنتا المان كان أوجي أدويتنا أوجي جوادين الراك كان مقبانا ديسي ديما أكمل بكتنا نديس دان ديفكو وليانا جئتي جادي هنغنو ممو أكملت يا ربي يا كمنتا جيت وماكن إن تناندو سيناندو سينان إسا هندغتين سينان إسا هني بيا المان أرومو دا ربي نغرتي ماتي خنا الماني بيا باسا تنباسي ورماتي بيسي ستنباسيني عربك يبدو رجل دبين جبال حسود أمنو داتي أرجعتي بكتان أبوني بكت أمنو نو فكاتي سوني انتي خيسان غجان أرجع غجا سيناتي فيديو تو فيديو سيناتي كتير إسني تنابين كتير تنابين رماتي كا على سينكسي تلالي تون كنا تاو دتبي نيولتي وانجتو بتادي تتبي لوكي إيدو مقصد مقراو قراو جيسا وانين قران ما بلسوا مدي والله وانين قران ما بلسوا مدي إن شاء الله ورب ما قرأت. تودا كعرتي لا فتى جراه جودا سنيرا أرا دكين تونغرتي دكي تنا روسين سينو سامي تنا تولبون دنجو أكمان تهون أبي بربان كون إيرو أكمي مالين غبان جيتين تاو جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتن تو تابي خبجان تو تخيني مرتي خيسانو سلامني خينيا لفم جتن تسناجو جادا. أما قرتي أنا سادتهم ماني قرتي فرماتي تي مناخمات تتجوفه مناهي علاية جودا يوخا هوسبيتال تتجوفه. حالي قرتي فيا جوادي دا أكمل من مال رجلك أنيس قرتي كمان وفين إنايا نكاني يوخاو عملية أكينا كاني جودا إنايا مشددة جانينغا عربي فاراني خان مو منا عملية على نكاني duraan gartee khurfaa kana keessa ture mee furmaatee waan jetturraa mee furmaatee haalenni jiru anis ijati yaanin garre mee kamisila wajjaadhamu mee qalbiin wajjeessitamu kamisila ani wallahi waan wayyaa isaa fayyaa isaa kanarratti waan wayyaa waan qabu jawaadeen amma hangaree fufaa laafaadha oduma jiru toonni kun wallee waan du'aa arkatee kaisaa bahuu deemu ani waa du'aa deemu waa jiru deemu addaanaan galtu naam hin beeku booni waan inni kaisa jiru duraan nu hareen nu facaasee nu biraa fiiga amma bas nu malaafatee naganu harakaata dilasanii godha hafuura gizee taraa lamaa sadii ol deebise gizee inni qatetti jee oksijjiinatti banna oksijjiina saniini jiraachu jira qoonqoo nyaatee hin dhugu qoonqoon isaa muqaddiyaadha ani wallahi waan hin jee waan hin dubbadhu hin qabu bakka hunda dhaabbadeetis cinqii ni sinima dhujeetiin jira ni sin booyu jeetiin jira maaliif namu fayyaa qabu fakkaadha namni gizee kana nalaalee nama fayyaa qabu amma amaliyaa maaliif naqa amaliyaa miti amaliyaa godhuu fi miti inaaya bakkeetti naqa nyaatan fudhatu dhugaatii dhuguu ayyee ni sin dhuguu namni inaaya jechuun bakka gartee du'aa nam tokko eegani maammee bakka sana akkam jechuudha dubartii fayyaan isaa isaa baala laafattee akka tokkotti garagalee loqochi eedumu useetumu garagalee ciisa waan hin garaa nama balleessuu miti wallahi waan hin garaa nama balleessuu miti inshaallah rabbumaan gartee isa biraa isaa dhaabbatu ilmaanuma isaa kanaa jecha isallee rabbi ubrii isa dheereessee fayyaa isaa fayyaa haa deebisuuf hin jedhani waan hin jedhu tagnoo takka illee hin qabu. jechuun baraan wayyaawee dhiiruu na yaamtee jeetiin barfiigaa wayyaa hin qabu ani wanni bakka kana dhaammannoo baraasuuni kee kun haasoo dhaammannoo na fakkaatti jira dawwalaniitu na yaamanii ijoollee nan bira godhee biraa deemee dawwalaniitu furmaatee har'a gurbaan kun akkana laaffatee jira hanguma duraan ol ka'ee jibanatee nama laala amma mee maal dhaammata maal ani wanni hin dhaammadu ilmaan oromootiif du'aa godhaa fi du'aatiin du'us ilmaan isaa kanaaf akkana hin jinkaawu ilmaan isaa kanaaf ani ilmaan juwaadee kanaaf ilmaan oromootiin na cinaa jira jeeti mataa kan jiru qabadee deema waan birootan hin jiru hin qabu arra ilmaan oromoo ilmaan juwaadeetiif bakka qabanii dachii bal'oo qabanii fi qaama bal'aa qabaniif garaa bal'aa qabaniif jeeti jaada humaatiin inni tanaan du'u seenaan du'e seenaan isa hin dagatin seenaan isa haa yaadattu hin juwaadee kanaafuu mee wanni jiraatu taate wanni joobeeta ilmaan oromoo marti keessanuu abbaan ifin dubbatu jambeeta namaan nama dubbata yaani haalli gartee arra haasooni siidha haasoo dhaammannoodhaati arra gartee bakka tana dhubuunis bakka dhaammannoo nama fakkaatti suniifu hundi keessanuu guyyaan arraa guyyaa seenaati viidiyoon tun viidiyoo seenaati cittee isinitti nafin cittee nutti nafin
guyaan namni walii dhaabbatu guyyaa irraa kana bakka jirtanii rabbii keessan kadhaadha du'aa inni cinaa dhaabbatu kam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenya mataan kun oowweetiin hiisna jee furmaatee akkasitti hollattee dhaabbattu gaan arge gabbee amma mana Museefaa duraan jira jawaadii ol naqanii yoo tarabbii taate malee ittiin dhaquu beeyta garuu guyyaan irraa kun guyyaa hooma lama jaansanii haalli inni keessa jiru haala yaachisaadha fayyaansaadha qaamni gartee wanni obaasan san akkuma asiin dura jechaa ture meeshaan gartee mana aan gartee qalee fi sombaabii kun hedduu takka gartee laaffatee jira jechuudha sunirraa arraa dachiin tun gartee dachii tana dhooseen seenu samii tanatti ol bahuu hin danda'u akkumaan ta'uun dhabee gurbaan kun dhiiroo akkamii maaliin nu gabbaan jeetiin taa'u jira furmaatee egaa haala isiin keessi duraaleetuun cinaa taa'uu dadhabee ni hollatti waan jettuu fi tadhiif daddambeetu dhugaa rabbitti awwumaan jedhu wallaale yaa'oo guyyaan arraa kun haalli gartee amma duraan gartee dawaa fi kana hundi fudhata arraa muqaddayaa fi sigalte muqaddayaa fi oksijiina itti kaa'anii qilleensa oksijiina fudhata muqaddayaa malee waa takka nyaateen dhuguu akka waan meeshaan saadhaa dalagaa dhaabdeeti meeshaan dalagaa dhaabdee jechuun akka jabaa suniif yaa ilmaan Oromoodha rabbiin gartee maatii kana ilmaanii fi abbaa saddan baasi hormaatee fi isii saddan baasini arraba akka jabduudha jirra dubbiin jabaatte gartee rabbi qabdi guyyaan lammii walii dirmattus arra yaa ilmaan Oromoo nu dirmadhaadha gabbee gartee adawwii duratti akkanaa fi kana jechuun natti ulfaatte ammoo rabbiin gartee jawaadee kana akka malee godhee adawwii rabbi nutti hin gammachiisini adawwii rabbi nutti hin gammachiisee adawwii qabna garuu dubbachuufillee nama dhibdee hedduu takka ni rifadhee takka akka irraatti rifanne jawaadeen ani fayyaa isaadhaa ergu ni fayyeeyeetiin gartee fiigaa dhufe hoggaan hin fiigaa dhufe yaa maammee guyyaan arraa kun guyyaa seenaati guyyaa yaadannooti atilleen gartee dhuftee akkana arkitu barbaadeetiin si yaame gurbaan gartee hafuuraa hau baafachuu hin danda'u ol naqan kun wayi naya keessa ol naqanii yoo kaa'u gartee bakka kophaa jechuudha kurpaa kophaan mana kophaa jechuudha kanam tokko itti ol hin seenne daawwitii keessaan akkan ol laalta malee furmaatee qofaa bira ol seena an bira ol seenuun dadhabee suniifuu waan gartee nutti hin gatiin bahan amrii rabbii biraa dhufte gaanuma eena rabbiin gartee akka gammachuudhaan akka nu deebisu saniin kadha hedduu takka dhadhaammatti furmaateen akka waan gartee jawaadeerraa khalaas abdii kuttee akka waan gartee inni addunyaa tanarraa deemee takkatti mee akkamiin ta'a ilmaan kanaa wajji adawwii tanaa wajji jawaadeen irraa akkanuma kophaa na dhiisee deema akkami bakka tanan na dhiisa daandii fagoo waliyyaa na je'eetii yaade hanganuma immoo akkamitti yaa rabbii kiyya akkamiin ta'a jechuudha suniif daawwattoota keenya isiin gaan jettu isiin hin jettu garuu garaan sii booya qaamni siinii hollata afaan siidhaa waan silaa jechuu feetu sanii jettu ani bar gammachuufin fiigaa dhufe malee akkanan seene jawaadee fayyaasaa isin garsiif gammachuusaa isin garsiifna haala kanaan adawwiidhaa gadi baafnu jenneeti obsaan eegaa jirra rabbiin gartee caphaarratti baqaa rabbiin hin ta'ini yaa daawwattoota keenya ilmaan Oromoo maddi keessan du'aa godhaa